Hello everyone, welcome to a new video on the Kuzuba Mirror where I'm joining by Kuzuba Diana. Muraho, nitwa Kuzuba Diana, murakaze neza muri iyi video. Today we are discussing how to say mentally strong during tough times. Life can be challenging, stressful, and sometimes even painful, but there are ways to protect your mind and keep moving forward. Tugiye kurebera hamwe uburyo wanyura mu bintu byinshi kandi bikomeye ku buryo ubuzima bwawe busigara butekanye. Accept reality. Kwakira ukuri. Tough times have happened to everyone. Ibihe bigoye biba ku bantu bose. Acceptance doesn't mean giving up. It means facing challenges clearly and calmly. Kwemera ntabwo bivuze ko wacitse intege, bivuze ko ushaka guhangana nabyo mu buryo bugaragara. Focus on what you can control. Don't waste energy to things you cannot change. Tumbira ku kintu wabasha gukontorora, ntukangize imbaraga zawe ku kintu utabasha guhindura. Direct your energy toward actions and solutions you can actually influence. Take care of your body. Eat well, exercise, and get enough sleep. Ita ku mubiri wawe, urye neza, ukora imyitozo, umakinge sure ko wanasinziriye, waryamye ukaruhuka bihagije. A healthy body supports a strong mind. Umubiri muzima ufasha ubwenge gukomera. Surround yourself with positive people. Ikikiza abantu bazima bafite mind. Connect with supportive friends or family. Mu nshuti no mu miryango kominikana n'abantu bagushyigikira gusa. Avoid negative people who drain your energy or add stress. Irinda abantu baguca intege cyangwa se abakongerera stress. Practice self-compassion. Itoze kwiyitaho no kwihangana amakosa yawe aho kwikubita cyangwa se ngo wiyime agaciro. Mbese kuba mwiza wowe ubwawe. Be kind to yourself when you make a mistake or face failures. Ibuka kwiyitaho mu gihe wakoze amakosa cyangwa se igihe wahuye n'ibibazo. Remember, struggles are a part of personal growth. Wibuke ko ibibazo ari kimwe mu bice cyangwa se bimwe mu bice by'umuntu uri gukomera. Keep learning and growing. Read, listen, and komeza wige, unakure ndetse unasome kandi wumve, unisobanure n'ibindi bitekerezo. Explore new ideas. A growth mindset helps you see challenge as opportunities. Uburyo bwo kwiza ibitekerezo bugufasha kubona ibigeragezo nk'amahirwe yo kwiga no kwiteza imbere aho kubireba nk'ibibazo gusa. And stay grateful. Kandi ugakomeza gushima no kwishima. Focus on what you have, not on what you lack. Noneho focusinga ku kintu ufite, apana ku cyo ukunda. Gratitude breeds resilience and strengthens your mental health. Kwitoza gushima buri munsi bitera imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo kandi bigafasha n'ubuzima bwo mu mutwe. Staying mentally strong doesn't mean you won't face stress or challenges. It means you are equip yourself with a habit and mindset that allow you to navigate life difficulties. Kugumana ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo ntibivuze ko ushaka guhura na stress cyangwa se ibigeragezo, ahubwo bisobanura ko ubwawe uri kwitegura cyangwa se witeguye guharanira imico yawe. Mbese ni uburyo bwiza bugufasha guhangana n'ibibazo n'ibindi bintu bibi mu buzima. Protect your peace, stay positive and continue growing. Rinda amahoro yawe kandi ukomeze uhagare mu mwanya mwiza ubundi bwo ukomeze ukure. Help you stay mentally strong and thrive in your everyday life. If you found this helpful, please subscribe, like, share, and comment below. Let us know which tip you start practicing today. See you in the next video. Ibyo byose ni ibintu bizagufasha gukomera ukabaho ubuzima bumeze neza bushinganye. Niba ari ikintu wongerewe muri video ntibagire gukanda subscribe, tuzabure muri video itaha.